sam zapravo bicikl provozila sa nekih 3-4 godine, koliko se ja sjećam, i to je baš bilo ovdje, na ovoj predivnoj livadi u centru Zagreba. I može se reći da se bicikl i ja volimo od malena, ali neka prava ona ljubav kad je bicikl postao i meni jako koristan je kad sam se ponovno vratila živjeti u centar grada i kad sam shvatila da mi zapravo automobil uopće ne treba jer sve stignemo, ja i moj bicikl. Bicikl je sve, i ljubimac, i prijevozno sredstvo, i prijatelj, i drug kad kasnim negdje, jer onda puno brže svuda stigneš. Ovaj moj model je kupljen preko Njuškala, star je oko 30 godina, dakle sad je već nekakav vintage, zapravo lažem, 50 godina. Star bicikl koji je stajao i jako je dobro bio očuvan u nečijem podrumu, kod mene je već nekih zadnjih 5-6 godina i nerazdvojni smo. Drago mi je biti ambasadorica biciklizma jer mislim da je biciklizam jedna odlična stvar, bila ona rekreativna ili vam bicikl služi samo kao prijevozno sredstvo i voljela bi zapravo baš u svom gradu vidjeti kako se sve više i više ljudi vozi biciklima, kako bismo možda ličili jednog dana, ne znam, na Stockholm ili Kopenhagen. Takvi gradovi su mi jako zanimljivi i mogli bi nam biti svima uzor. Što se tiče ambasadorstva, volim i vožnje biciklom po prirodi, no za to često nemam vremena, tako da se nadam da ću u budućnosti i ja to moći ostvarivati. Bicikl je super stvar zbog toga što ste s njim svuda brže, nema stajanja u prometu, nema živciranja u prometu, radite nekakvu rekreativnu aktivnost, dobru za svoje tijelo i zdravlje, osluškujete svoje sugrađane, bicikl je zapravo top.